Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mbi cyane by'umwihariko ku muryango nyarwanda, ku muryango we, ku bana be, ku gihugu muri rusange, ku bahanzi kuko yari umuhanzi, mu nzego zitandukanye za leta aho yakoze, mu mategeko abo yafashije mu nzego z'amategeko n'ahandi hatandukanye aho yakoze mu gihe yari kuri iyi si. Alain Bernard Mukurarinda yitabye Imana, yitahiye mu makuru ari gucaracara cyangwa se yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga mbere y'uko bigirwa official cyangwa se bitangazwa mu buryo bweruye n'urwego runaka cyangwa se ngo umuryango we washyira hanze itangazo. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana azize kuba yaragize ikibazo cya stroke, ajya muri koma ndetse kubwo ntiyongera gukanguka. Nibyo kugeza ubu ngubu abantu bari gutangaza. Alain Mukurarinda rero yitabye Imana, benshi bagiye bamubona avugira mu buryo bwo kungiriza umuvugizi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda, ariko kuri iyi nshuro nta kibarizwa mu isi y'abazima, yamaze kwitahira. Alain Mukurarinda rero benshi bamubonaga avuga by'umwihariko avugira leta y'u Rwanda nk'umuvugizi wungirije. Yaherukaga kugaragara avuga mu buryo bweruye asobanura uko imibanire y'ibihugu byombi ihagaze nyuma y'uko igihugu cy'Ububiligi ndetse n'u Rwanda byagiranye amakimbirane akomeye, kugeza ubwo leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro yirukana abadiplomate b'Ububiligi ndetse n'Ububiligi bwirukana abadiplomate b'u Rwanda bakoreraga i Buruseli. Nibwo yagiye kuri televiziyo y'u Rwanda asobanura mu buryo burambuye akantu kandi uko bizagenda nyuma y'uko ibihugu byombi bicanye umubano ndetse byirukanye abadiplomate. Nibwo mperuka kumubona kuri televiziyo y'u Rwanda no mu bindi biganiro yagiye akora. Nyuma gato yakoze ikiganiro na BNB FM asobanura ku kibazo cy'umubano mubi nabwo wifashe nabi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, avuga ati ariko ni ibintu turimo kuganiraho kandi bidatinze bishobora kuzagenda neza.